Tata ki te toru te kautau, a tā tumu te hiu e arahi ana i tōna iwi o Ngāti Tūwhare toa. I roto i te māramatanga, te hūmārietanga me te niwhatanga o tōna ngākau me tōna hinengaro. Aneira, a te o Kiwa McLean e whakarārangi ana i ngā taumata ike i ekea nei e tō tātou ariki nui. Ara e tumu te hiu, nōna e noho ana ki tūpokotanga o te arikitanga o roto o Ngāti Tūwhare toa. Te tumu herenga waka o Tūwhare toa, ko tīkoki. I te riro tītaputanga o tā tumu te heu ariki nui o tōna iwi. O tahi mano i warau iwa te kaumāwhitu te tau i whakawahia i a tā tumu hei piki tūranga ki tōna matua. E ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangarangatanga kei Wainganui a koutou. Koe hui mai nei i runga te kaupapa o te rā. I nā te nui o te o hāki ko whakarerea iho, i nā hoki rā ko tana iwi, ana whenua me o na maunga, te iho matua. Me te hai te taurua mano mārima, i whakawhiwhia ai te ariki ki te tohu hiranga a te kuini. Mo ana whakapau ngā kaha ki te ata whai te whenua. Nā wairā kakau paua hei tā i te taurua mano maiwa. You know, the environment is a big place, and we're part of the global community, and this is really a step forward in terms of making a difference. I o ke ururua ia a mate noa, no te marama ka hori takatūake ai a tā tumu ki te karauna, kia whakahoki a Tongariro ki tōna iwi. Hei tāna kaore i tika te whakahonore i te tuku a tōna tipuna a Horonuku i te tau ko tahimano waru te kaumāwhitu. Common starting point is a sense of unity with the environment. Ko tātou a tuku he whakakotahi i te Māori ki te karauna me te tiaki hoki i te maunga. Engari ke he mea whakatū e te karauna he pāka wa whānui ke atu i te rua te kaumārima mano heketea. Te rahi. The work that has been undertaken during the term since 2009 has been quite extensive. And I think that in itself has been a learning program not only for the participants but also for the department and those other organisations. Ko te whakaheke i te manakai tiaki o Ngāti Tūwhare toa ki ona anō whenua te utu. Me te whakahau ki te karauna, kia tika, kia pono ki te tūtohinga o taua tuku. I remain steadfast in my belief that this settlement must be the basis for Ngāti Tūwhare toa to make a paradigm shift in how we organise ourselves, manage our affairs and set our course into the future. I moe mārire o na whatu i te tahaitana makau me tō rāua pāhara keke kua mahue mai nei. Ka mutu kaore e kore ka whakaekea ia e ngā iwi o te motu hei te roanga o tēnei wiki, te tumu herenga tangata o tiatu ki te pō. Te o Kiwa McLean, te karere.